Dobar dan svim čitaocima knjiga Službenog glasnika, dobar dan i onima koji to nisu, dobar dan i onima koji će nakon ovog razgovora to i postati ili će barem o knjigama i o čitavom fenomenu Službenog glasnika razmišljati drugačije, zato što je danas moj gost, čovjek koga verovatno znam najduže u životu, jedan od mojih najstarijih prijatelja, moj profesor iz srednje škole, čovjek koji mi je pokazao da se može biti drugačiji, da se može misliti drugačije, moj kasniji direktor i moj zauvek prijatelj Slobodan Gavrilović. Slobodan, dobrodošao u podcast Glasno. Hvala ti što si prihvatio ovaj poziv. Bolje te našao. Nisam razmišljao ni jednu jedinu sekundu. Ako je Petar Butina pozvao, tu se moraš Slobodan odazvati, nema druge. Hvala ti zato što si ti prvo pitao mene pre 40 godina, pa sad malo da pitam ja tebe nešto. Hvala Bogu. Da prosto razrešim ono što sam rekao u najavi, ti zaista jesi bio moj profesor u srednjoj školi i hvala ti na svemu onome što sam od tebe naučio. Ne samo iz sociologije i marksizma, nego pre svega iz nečega što se zove život, da se može zaista biti drugačiji, da se može misliti drugačije u jednom malom mestu kada vidiš nekog drugačije u vremenu kada su svi isti, to meni zaista i tada i sada zaista puno znači. Ti si u stvari bio hrabar profesor i ponovo ti zahvaljujem na tome. Međutim, da krenemo, budući da se ti bavi uređivanjem knjiga i časopisa i što si uradio u poboljšanju, ako se to tako može nazvati, naše društvene stvarnosti, bavio se politikom, jedan si od osnivača Demokratske stranke. Međutim, mene zanima ono što se na kraju pokazalo kao nekakva suština tvoga bića. Ti si u Službeni glasnik došao pre nekih 16-17 godina, ukoliko se ne varam. Ja sam pre 16, ti si znači godinu, dve ranije. Kada si dolazio u glasnik, šta si imao kao nekakvu osnovnu ideju? Nisi to, jer znajući te preko 40 godina, znam da to nisi doživeo kao nekakvu sinekuru. Mislim, jer prosto nisi takav čovjek. Ali šta si rekao, sad ja idem u Službeni glasnik, šta ću ja tamo sad da uradim? Šta si pomislio kad si dobio to imenovanje? Ili kad su te imenovali? Kako se to kaže? Evo, možda ćeš se iznenaditi, ali ja sam došao u glasnik po kazni. Ne, to znam, ali nisam teo da kažem. To znam, ali nisam teo da kažem. Ide Mićunović hodnikom i kaže, ideš kad u glasnik i ja sam tome doprineo. A rekao, to si ti taj. A koji taj? Pa koji me teraš iz politike. Ni tad, ni danas u politici nisu bili dobrodošli ljudi koji misle svojom glavom. A po vašem, ako misle kritički, iako misle kritički i o svojoj sopstvenoj stranci. Iako to još hoće i da kažu. I da napišu čak. Jer mi smo, za razliku od ove današnje opozicije, 98. godine u junu mjesecu organizovan skup slabosti demokratske opozicije. I o tome objavili knjigu. I imali probleme u to vreme. Ja sam zbog toga isključen iz Demokratske stranke u junu 98. godine, jer sam govorio o slabostima. Ne možeš napredovati ako ne znaš svoje slabosti. A njih moraš da se s njima zaista ozbiljno suočiš. Da gledaš pravo oči. Nema istine ako sagnješ glavu pred onim što vidiš kao problem ili slabost. Svoju, drugih ljudi, svoga okruženja, istorije ili događaja u kojima učestvuješ. Nikada ne odustani i nikada ne odustani unapred. Koliko često sam pogrešio ili koliko često nisam išao pravim putem kad gledam iz današnjeg ugla, ali uvijek sam išao putem kojim se ređe ide. Dobro, ali ti nije teško to da priznaš da si išao pogrešnim putem? Nikako, naprotiv. Jer i pogrešnost te dovede do pravog puta. Jer ako ne ideš pogrešnim, ako ne vidiš da si na pogrešnom putu, ti ćeš njime stalno ići. A čim si vidio da si na pogrešnom putu i prešao na drugi, ti znači biraš, tražiš. Hoćeš da doprineseš tom svom postojanju, ali na način koji je pravi. Onda, kad je već takva stvar bila, šta da radimo? Pokojni Tijanić
On je bio zanimljiv novinar. Ti znaš da si jednu knjigu spremio Da, koju on tražio, posljednju knjigu. da. A tad sam mu ja predlagao da napiše knjigu o onome što je bilo iza. Jer to je tvoje tekstove, možda spremi ko hoće sutra. A daj knjigu iza, šta je bilo iza, kako je ovo, kako je ono i tako dalje. I on kaže, pa ne čudi mene što si ti tako uspio, kaže u Glasniku. Tebi da je Boris dao 1 hektar zemlje, sad bi kad dolazio Zaharije Trnavčević sa televizijskim ekipom da snima emisiju o tome. Rekao, zato ćeš ti, ja neću ući u 2 antologije. Kaže, ovu jednu znam, koja je druga? Ja rekao, Beščašća. On ustade, pruži me ruku i kaže, Gavriloviću, Slobodane, od 10 ljudi najmanje 8 tako misli, ali ti si prvi koji će mi to rekao u lice. Kad te neko pita i kad razgovaraš, moraš reći što misliš. Pa, ako nisi spreman na tu cijenu, onda nemoj da se upuštaš u priču, ni u razgovore, ni u polemiku pogotovo, bilo s kim i bilo kada i bilo gde. Tako da, zašto pomenuo Tijanića, jer je bio neobičan. Kaže, uveo je prljav jezik u našoj domeni. Jeste. I delom je i za to zaslužan. Ali zaslužan je i za mnoge stvari. Čudio sam se kad objavio neke tekstove, kao da je bio unutra, kao da je sve video. Tako da, volim da pomenem i ljude koji su doprinijeli da se može kritički govoriti na određen način. I kad se sjetim tih vremena, bilo je mnogo više ljudi koji su bili spremni na rizik nego danas. Ali, kad razmišljam o mom dedi Radomiru, majčinom ocu, onda vidim da nikad nije bilo mnogo ljudi. Da i danas Diogen ide i traži lučem čoveka. Jer ja imam 15-16 godina. A djedo kaže mi, u mom sjelu, kaže, Mijakovci ima 400, kaže, poreskih glava, a samo 4 čoveka. Ja povičam, djedo, jesu li ostalo žene? Kaže on, kamo lijepe sreće, ja su žene. To su, kaže, muškarci, ali nisu ljudi. Pa rekao, to je djedo isto koji danas. A kaže, nije. Kako nije? Pa kaže, tad su ta 4 vodila selo. Onaj jedan donese kalem, nove voćke, onaj kravu sementalku, onaj detelinu, novu lucerku, onaj novu košnicu za pčele. A sad, kaže, sad sjelo vodi baš i bozluk. Pa jeste, da. To je pričao moj djed 1979. godine meni. Još je Broz bio živ. I on mi je razbijao iluziju o Brozu. Kaže, to je mali čovjek, koji mi. Veliki ljudi su Tesla, Pupin, kaže, Hrist, Sveti Sava, to su veliki ljudi. Kakav je Tito? To je mali čovjek. Ja gledam u njega, ne mogu da verujem. A ti si tad već bio na ledu kao disident. Pa da, ali nisam želeo da pokažem. I isključen iz partije kao neprijatelj radničke klase i Saveza komunista, ne znam čega sve ne. Pero Simić mi je pokazao jedan dokument koji se danas nalazi u Brozovom stolu. Ja sam bio kod tebe kad ti je pokazao. Sa onim na margini Broz zapisao. Da je pročitao. Na prvoj stranici moj profesor iz Sveta Stojanović i Ljuba Tadić kao disidenti. Na drugoj stranici Slobodan Gavrilović, neprijatelj. Već tada je, a to je 77. mart mjesec. Mart mjesec 77. Ali nisam to nikada isticao kad sam bio u politici. Bilo me sramota na neki način. To je kao hvaljenje. Pa i sad kažem, Gospod Bože, oprosti mi što ovo rekoh i sada. Pa dobro, ja sam bio tu kad ti je Pero to pokojni doneo taj dokument. Slučajno sam naravno bio tu, pa sam video. Ali mi nisi odgovorio, kako je kad si došao u Glasnik? Ti, bivši disident, profesor, koga su tako šutirali okolo. Reši da se okružim ljudima koji to sve svega znaju. A jesi imao ideju da ti si došao iz izdavačkog centra Demokratske stranke? Jesam. Mene je stalno knjiga zanimala. Ja sam se knjigom bavio od malih nogu. Prva moja fotografija iz detinjstva je knjigom koju čitam. Dobro, da, pa i moja. To je tako, da. Ali kad sam već došao do tada da idem u Glasnik, onda sam ja rešio, Slobodane, moraš to ozbiljno raditi. Kao sve život. Prva je stvar okupiti prave ljude.
Pa tu se našao Jović Sačin, pa Gojko Tešić, pa ti Arbutina. Ja sam došao posle. Pa da, i ti si došao u toj ekipi, da kažem, pa pokojni iz Kraljeva, književnik naš, Goran Petrović, pa onda tu je bio Branko Kukić, pa tu je bio, Vujačić. Tako je, pa tu je bilo puno, zaista, ljudi koje danas mogu slobodno da nazovem grumenjem zlata. Ljudi koji su ostavili veliki trag u našoj kulturi, u našem izdavaštvu, u našoj književnosti, u umetnosti, u cjelini. I toga, a da ne pominjem mnoge druge ljude koje su tu doprinosili od Šijana do Kusturice, od Tošića pa do, na primjer, Miće Danojlića, od, na primjer, onih koji su bili još aktivni u našoj književnosti, kao što je Dobrica, pa do Kiša, koji već nije bio sa nama, ali se moralo govoriti o njegovim knjigama. I kad pomenu Kiša, mi smo svi a priori stali uz njega u onoj polemici sa profesorom Jeremićem. Žao mi što još ne pročitah tu Jeremićevu knjigu. Narcis bez lica. Pa I sad ću, molim te, daj mi je, želim mi da je pročitam. Jer imam utisak da je ipak o nešto rekao važno. A ne samo, mi smo onda bili baš onako totalno za Kiša i nismo htjeli da čujemo drugo mišljenje. Dobro, vi ste bili a priori za slobodu govora, to je jedan drugačiji kontekst. Tako je. Unutar toga, to je bio jedan, kako bi rekao, više poetički dijalog i obračun. Mislim, obračun je prejaka reč. I za vrlo brzo, ili za relativno kratko vreme si napravio jednu veliku, značajnu, bitnu izdavačku kuću koja je promenila tu mapu našeg izdavaštva i uopšte uloge knjige u društvu. Mislim, kako se sad osjećaš kad se okreneš iza sebe? Iako baš ti se glasnik nije odužio na pravi način, objavili smo ti duše jednu knjigu, ali... Ne gledam ja to na taj način. I realno posmatrajući, to je moje jedno najznačajno iskustvo u životu. Pa, gotovo najznačajnije. Prvo, što je uspjeli smo za 5 godina, 6. je počela kad sam otišao, da nijedan dinar ne uzmemo iz državne kase. A u državnu kasu smo uložili oko 1,5 milijuna evra za 5 godina. To slobodno može da se pogleda. To je gotovo neverovatno danas kad se čuje i kaže da li ovaj čovjek ovo laže. Proverljivo je, jer htio sam odgovoriti na neke stvari koje su bile posle mog odlaska, pa sam samo rekao činjenice. Koliko je povećan prihod, koliko je povećano izdavaštvo, koliko je štampano knjiga, koliko je bilo knjižara, koliko je bile su 2 naše knjižare. A ostavio sam 30. A ideja nam je bila da imamo do 200 godina 50. Da, ali i da imamo elektronsku knjižaru. Tako je. Da imamo i elektronsku knjigu, kao što smo počeli sa onim bili govornim knjigama. I da imamo digitalnu štampu. Tako je. I imali smo je. Da. Među prvima smo imali mašinu za digitalnu štampu, već vidjevši da će biti važno da se mali broj primjeraka može štampati jeftinije i tako dalje, a da se može doći. Ali ne mogu da kažem, danas je vreme za knjigu mnogo nepovoljnije. To je realno. Tad je bilo povoljnije vreme za knjigu. Čak ranije je bilo još povoljnije. Ja sam u svoje vreme, 84. 5. 6. 7. godine, kad sam išao na postdiplomske studije, petkom su bili predavanja, ali sam provodio prepodne u arhivima oko Živojina Pavlovića odavde. I odem u knjižnu komunić da kupim knjigu Jovana Milića Sistem i kriza. Red, Petre, na ulici. Ne u knjižari. Na ulici red. Da li ću još doživjeti jednom da vidim red za knjige? Tek kasnije su bili redovi za ulje, za šećer, za brašno, za hleb i tako dalje. To je sa krizom došlo. To je došlo kasnije, ali red za knjige. To je nešto najveličanstvenije što sam mogao da vidim u prirodnom ambijentu i da budem u takvom redu, a sav ozaren i srećan, iako čekam napolju na kiši, snegu ili suncu.
Dobro, moraš da objasniš našim slušalcima da knjižara Komunista je bila u Dečanskoj, odnosno u tadašnjoj ulici Moše Pijade, da znaju gde. Na trgu, tako zna Marksa Engelsa. Na trgu Marksa Engelsa. Tako se on znao odmah. Ali bila je baš tu odmah kad izađe iz arhiva CK, gde sam radio, odmah tu desno je bila ta knjižara i mi koji smo bili članovi kluba imali smo knjige na popust 20 do 30%. I to nam mnogo značilo, kad kupim 5 knjiga, onda 6 mi dođe besplatno, ili 4, pa mi 5 dođe besplatno. To je ipak značilo, mi smo mnogo kupovali knjiga tada. I ne samo ja, uopšte moji prijatelji, drugovi. Svi, da. Kupovao se knjiga. Knjiga je imala jednu... Časopis je čitali, od književe reče, ovdje književe novina, pa na primjer do Oka u Zagrebu. Ja sam imao 10 pretplata na Užicu, kao srednjoškolski profesor. I imao sam šta da pročitam u tim časopisima. Da li je to književnost, da li je to delo, da li je to... Da je naši sociološki pregledi, sociologija, filozofija. To je bilo zaista nešto baš drugačije. I do pisane reči se držalo. Do reči uopšte. Danas i reč više nije ništa. Kamoli, nije ovako, kad pričam jedan drugom, pa sve teže doći do čovjeka koji ti kaže nešto, a ti možeš da mu uveruješ. Da. Ali reci mi, ti si ovdje došao, mislim, između ostalog, kao čovjek koji ima toliko toga da kaže i o glasniku, i o kulturnoj klimi, i o svemu drugom, međutim i pre svega kao autor službenog glasnika. Znači, ti si objavio u službenom glasniku roman Zbeg, koji je jedan vrlo specifičan roman. Ti kada si otišao u penziju, ti se naravno vratio i posvetio pisanju. Ja mislim da je Zbeg tvoj drugi roman, Dželat je prvi. Jeste. I tu si pokušao da osvetliš jedan predeo i ljude koji su ostali nekako u srpskoj realističkoj prozi. Odakle, tebi koji se dugo bavio fenomenom i zla u svetu i politike i svih drugih stvari, odjednom taj nekakav otklon u nešto što je u klasičnom smislu realizam u književnosti, vraćanje nekakvih starih priča, legendi, vrlo dobro, jer sam ja čitao sve tvoje knjige, vrlo dobro uklopljenih u roman. Zašto si se odlučio za to? Moje prve ljubavi su bile tu okrenute. Ja sam svoje prve pesme pisao sa 15-16 godina i svoj prvi roman sam počeo da pišem 69. godine, sa 18 godina. Tako da je to bila moja nekakva unutrašnja potreba. To nije bilo, ne znam, ali prosto Zbeg je nastao kao dug našoj ženi, pre svega. Mojoj majici i drugim ženama. Jer malo se o tom pitanju govorilo, malo se i pisalo, malo je žena bila potisnuta, ne samo iz javnog života ranije, nego uopšte, a nije takva njena uloga bila. Ja odlično se sjećam odnosa moje bake i mog dede. Pa to je antologijska ljubav. To je takvo razumijevanje, to je tako veliko, da nisam mogao to ne učinim. Moja majka nikada nije dala za pravo meni ili mom bratu, nego snahama. Nikad za bravo zetovima, nego kćerkama, zato što su žene. Kad je bio prikazan taj roman, nekom je rekao da nije prošto nijedan roman o drugom ustanku, a to je roman iz tog perioda. Faktički, da, taj period, da. Iz tog perioda. Tu je 6 zbegova. 3 srpska i 3 turska. Jedan od tih zbegova srpskih je bio zbeg 300 devojaka. Ljudi su svoje devojke, svoje kćerke iz čitave Rudničke Morave uputili, to je manastir Nikolje pod Kablarom. I tu se je skupio veliki devojaka i kada su ih Turci otkrili, kada su oni to vidjeli, oni su se popeli na jednu stenu kablarsku, tu su vezali kike jedna drugoj, kiku za kiku, uhvatili za ruke i skočile u nabujalu mutnu Moravu, da sačuvaju svoju čast.
To je antička tragedija. Mi ni krst još nismo podigli. Veliki je to greh naš. Činio sam mnogo štošta u tom pravcu, ali da ne pominjem neke ljude, ne volimo o nekim da pričam, ali voleo bih da to bude kao što je, recimo, tadašnji vladika Nikolaj između dva rata ima na Ovčarskoj strani, sad se zove ta pećina Kađenica. Kađenica, Ranije se se zvala, na Ovčar. tako je, ranije se ta zvala pećina pod Čekirom. Tako se zvao jedan od ovčarskih vrhova. I pod njome je bio ta pećina i tu su dede odvele svoje unuke da sakriju pred Turcima i pred zulumom i tu je stradalo oko 100 deda i unuka. I njima je vladika Nikolaj između dva rata podigao jedan sarkofag, skupio njihove kosti, izvršio antropološka istraživanja i utvrdio, jer je već bila sumnja da je to laž, da Srbije lažu i tako dalje, da je tu antropološki utvrđeno na osnovu kostiju koliko je to bilo dečaka između 3 i 12 godina i staraca preko 60 godina i da je bilo tu i koza i ovaca, da su ih hranili s tim mlekom. Svakog Vidovdana u podne se dan danas obavlja parastos s tim dedama i unucima, a ovim jadnicama ne. Te mladenke, sve te mladenke kabdarice, kao da dozivaju sveti ratnici i ravanice. Takav ja utisak imam. I kao da je na dnu te stene, kao da su majčinske suze. Isklesale svojim suzama stepenice u tim stenama, da odu u nebo, da se vinu gore. Jer to zaslužuju. Odužit ćemo im se nekada. Sve je to još rano, jer to je bilo u maju mesecu 1815. godine. Taj događaj je stvarni. Da li je baš bilo 300 devojaka, to je pitanje, upitno, nije to sad. Ali Milićević je istraživao taj slučaj. I on je našao jednog čovjeka koji je tada imao oko 40 godina, kada je on išao negdje u drugoj polovini 19. veka, i on ga je vodio da mu pokaže gdje su te devojke sahranjene, jer mu je to pokazala njegova baka, kad je on bio dečak od 10-12 godina. I on je to zaista pokazao. Čak ima i drugih dokumenata, da ne navodim o tome, jer ja sam voleo da opišem našu ludničku moravu. Ali toponima koji su stvarni, neizmišljeni. Sve su to stvarni toponimi. I na svaki sam toponim stao svojom nogom, osim groba ovoga kog ubio Kraljević Marko. Muse Keseđije. Nisam mogao da nađem taj grob, premda se on, po ovoj priči koju sam ja slušao od ljudi na Kablaru, nalazi između Kablara i Suobora na Sredokraći. I da je mogao da ga vidi sa kraljevog stola, njegov brat Andrija je pratio taj dvoboj. Kad se završio i kad je Marko bio, kad on kleknu i kaže kuka do Boga miloga što ubih od sebe boljega. Ubih od sebe boljega. Kako je to rečenica? Etički kodeks. Razumem. A s druge strane, opet, Ovčarske, tamo su bili dvori Banović Strahinje. Ima njegovih dvora na 20-30 mjesta, kao što ima i ovih grobova Muse Keseđije. Ali vodio me jedan stariji čovjek u Dučalovićima i gore još u jednom selu da pogledam kamen koji je ostao od dvora Banović Strahinje. Jer to je poema koja je za mene barabar sa najvećim epovima sveta, ne našim samo. Jer takvo imati praštanje, cijela tazbina dolazi sa ocem njegove žene i sa braćom da ubije tu ženu koga izdala i izneverila i sa Turčinom. A on neće, pa predlažu da je slepi i masi da pošalje. On ne, nego je prašta. Praštanje je jedna velika stvar. I na takvoj mitologiji, na tim pričama iz djetinjstva je to nastalo. Jer ja sam slušao te priče od svog dede, od majke, od dede drugoga, od bake.
koji su bili sjajni pripovedači. I oni nisu mogli da izmišljaju priče. Moj deda Radomir pričao mi kao Hesiod. I bukvalno na ispitu sam dobio Hesiod da poslovi dani. A nisam bio pročitao, Petre. Ja ispričam kako je meni deda pričao. Jer meni deda, ja sam znao da su poslovi dani upućeno bratu kome savjete kako da radi poljoprivredu. Šta radi koji dan. A meni deda tačno pričao šta se radi ponedjeljkom, šta utorkom, šta sredom, šta četvrtkom. Kad ideš u vinograd prvi put, šta poneseš. Kako ideš drugi, posljednji put. Kako radiš ovo. I ja to ispričam na osnovu priče moga dede. Meni profesor kaže, kolega, vi se to odlično, kaže, vi se, znači, baš ozbiljno čitali Hesioda. Ja rekao, profesor, ja nisam čitao Hesioda. Pa kako ga to znate onda? Pa kako piše i moj djedo. Ali vaš djedo, kaže, je filozof. Rekao, nije, premda ga tako zovu po neki ljudi u sjelu. Jeste. U tom kasnijem romanu Tami Parijskog šešira pišeš o kralju Aleksandru koji Obrenoviću, Čačanski kraj, Obrenovićevski kraj, tek da se zna, je tamo drugovao sa jednim mladićem. Pišeš u stvari neku vrstu i lične i političke istorije Srbije tog doba. Nastavljaš od drugog ustanka, pa se faktički do početka 20. veka, čak tu je negde i Kafku ubacuješ Kako da ne? U Parizu, da. Jer njegova jedna priča je izgubljena, zaista. Da. Sad ja pravim priču da je ona izgubljena tako što je on nju dao kraljici Dragi. Da. Da se s njom... Sjećam se, čitao sam. Tako da, sad sam objavio drugo izdanje Parijskog šešira. To je zaista roman. To nije nastao u erupciji. Ne, pa živo si ti to gradio. Vidi se konstrukcija. Da, ali se vidi to da sam ja, zaista me zanimala istorija, zaista me zanimalo kad slavi Nikoldan, mladog Nikolu slava. 20 neki maj bude. 24. april, brate. Maj, 20 neki maj. I tu priča ide. Pa onda Arimpije, junak, jedan od junaka glavnih u tom romanu je zaista postojao. To je stric rođeni moje bake. Moje majke, moga oca. I on je zaista poginuo te noći kad je ubijen kralj Aleksandar. Bio je njegov pobratim i njegov kum. Tad nije to kao što se priča kumstvo, lako se izdaje kakvi, to je bila jedna od najvećih stvari u našem narodu i ne treba da robujemo nekim stereotipima koji nastaju iz praznoglavih glava. I ubili su ga to veče. Jeste. I ubijen je. I on je ranjivo apisan. Ali je zanimljivo čitav njihova priča i boravak Aleksandrov koji je bio kao dečaka na Kablaru, što je isto činjenica, nije izmišljotina. Priča se, najbolji je spoj fakticiteta i mašte. Ili ono što je, to je Radovan Popović lepo, on mi je možda dao jednu najlepšu kritiku mojih romana, rekavši da poput Markesa uvodi mitologiju u romane. I moji romani su puni mitskih priča. Oni se od toga sastoje najviše. Pa dobro, istorija je fikcionalizacija, istorija je priča. Molim. Sve u redu. Tako da meni je taj toponim, na primjer, kad sam za zbeg, htio sam da pokažem Ajšin vir. Ajša je Turkinja, devojka, zaljubila se u Srbina i sa njim rodi muško dete. Sad veći Turci šta da rade. I to baš onaj koji je tamo vrlo rudnički bik je ujak. I oni veći dave bace u reku i da je utope. Stavi je u čergu, nju i dijete i baci. A s jedne strane bili Srbi, s one desne strane Jasenice, ona izvire ispod rudnika, a s leve strane ispod Turskog grada Turci. I kad su bacili čergu sa djetetom i devojkom, kamenjem su gađali jedni i drugi da je potope. I jedni i drugi. A ja dolazim u vreme, u jesen, hoću da vidim Ajšin vir iznad jedne Mijatovića vodenice.
a bili zreli drenci. Oni drenci kako su uzreli pa padaju u vodu i ona voda crvena. Postide se voda Jasenice jer nije imao ko od ljudi da se postidi onom što su uradili. Bilo ni među Turcima, ni među Srbima. Tako da patnja ljudska nije nacionalna ni verska. Ona je univerzalna. I iz patnje se rađa i stvaralaštvo i junaštvo, ali i zločini. Nema, kad smo to su kao brat i sestra. Kad smo kod zločina, ti si bukvalno značajan deo života, neću ja kažem ceo život, posvetio istraživanju jednog konkretnog zločina, ali u stvari u kontekstu jednog velikog zločina, ili kako bi rekao, političke egzekucije, to je život i sudbina Živojina Pavlovića. Ti si vratio Živojina Pavlovića i njegovu sudbinu i pisca prve antistaljinističke knjige na svetu, našem poznaniju, našem intelektualnom, istorijskom i političkom i društvenom nasleđu. Kako sada, koliko 30-40 godina nakon toga gledaš na tu svoju misiju? Napisao si, znači imao si knjige o Živojinu Pavloviću, istraživao si puno o tome, pomagao si nekim svojim prijateljima. Živojin Pavlović je postojao od književnih likova kod jednog drugoga pisca. Onda si sa druge strane imao tu storiju o dželatu, razgovarao si sa njegovim dželatom, imaš dosta tih razgovora. Kako gledaš sad na taj totalitet koji ti je Živojin Pavlović otvorio? Pa iz toga se rodilo nešto što tada ja nisam imao kao nameru. Rodilo se to da sam u međuvremenu uradio 12. knjižje Žrtve i dželat. Jer zaista naša istorija sveukupna kad se posmatra, ona je uvek tu. Mi smo uvek tu bili i bit ćemo. Onda Pavlović kao žrtva, ali ga pratim i kroz ugao žene njegove Fernande. I to je bila velika ljubav. Ona 17 godina traže preko naše ambasade umrlicu da dobije da je mu. Ne može da dobije nikako. Ali i kad je dobila posle 17 godina, ona nije htjela da promijeni svoje bračno stanje, ostala je dalje udata Pavlovića, ne udovica. I sada dolazi njena sestrična Irena Lolenj, treba da prodaju tu kuću u Versaju, ali ne može da ona proda kuću, mora da potpiše i Živojin. Iako je on Srbin sa Zlatibora, iz Mušvera, tamo Blatnjevih. I ubijen 41. Užica. Ubijen 41. Užica, to se događa 84. 43 godine kasnije. I ona, Irena vrši na nju pritisak da ona promeni svoje bračno stanje i da ne bude više udata Pavlović, da bi mogla tu kuću prodati. Jer kao udovica Pavlović može da proda kuću bez saglasnosti muža. Takvi su zakone bili u Francuskoj krajem 20. veka. Ona ode na nagovor svoje sestričine, promeni to stanje i toga dana, kad se vratila kući, doživi moždani udar, od koga se nije do smrti oporavila. 43 godine posle ubistva Živojinovog. To su te ljubavi koje su... Ja sam onda osjećao dug da o toj ljubavi posvetim jedan roman i napisao sam roman Vizantijac i Markiza. On ima dvoma. O njegovoj smrti, o njegovom mučenju, zlostavljanju. A sve to bilo po nalogu Brozovom. Jer Broz ga je znao iz Pariza i normalno je prema svima koji su bili iole svoji činio to. Oni su to primetili 38. godine u julu, kaže on, kad smo tamo izopšteni u zatvor, francuski palo nam je u oči, da među nama nema ni jednog Staljinovca. Znači, oni su potpuno među sobom imali jasnu predstavu ko je Staljinovac, a ko je antistaljinovac. Tako da, eto, I onda smo došli do dželata. I o njemu sam napisao biografiju, studija o dželatu, razgovore sa njim sam vodio 7,5 godina, roman dželat, ali i memoare njegove sam spremio da objavim.
To će biti jedini memoari na svijetu, Petre. Ali ne zbog moje neke velike pameti, nego zbog novih tehnologija, gdje će čitalac moći da vidi rukopis, na flešu do duše, da čuje 10 sati njegove priče sa mnom i da vidi 10 minuta njega snimljenom video kamerom. Vidana Mitića, evo. Jeste. E sad, ja sam to naveo Mitića zbog porodice. Nisam on tako stvarno oprezivao, nego sam želeo da to ipak sačuvam te ljude koji nisu ni krivi ni dužni zbog svoga pretka, što je on takav bio, niti se on toga stideo. To sam vidio. On je bio zaista u onom smislu kad ja njega pitam posle tih razgovora kako da nazovem tu knjigu naših razgovora. On kaže, ja čudovište. On predlaže. On nema pojma da postoje filozofi koji posmatraju ta antička čudovišta, ali čudovišta u onom antičkom smislu su drugačija nego što mi sad zamišljamo. Neko čudovište mi se samo grozimo, a ne gledamo to malo šire. I zato sam mu pod naslov tih razgovora stavio ja čudovište. Nisam mogao da stavim razgovor sa Dželatom, jer jedan Poljak je objavio knjigu pod tim naslovom, pa sam htio da to izbjegnem na neki način. Tako da imaju dve hrestomatije, jedna o zlu i jedna o dželatima, odnosno o žrtvi i dželatu. I te dve hrestomatije imaju ukupno oko 400 knjiga, koje mladi danas neće čitaju, pa pod jedne rečenice do 10 stranica sam napravio izvode, da bi mladi ljudi mogli bar da vide, pa nešto od toga dodaberu u nekom smislu, da te dve hrestomatije pomognu, jer meni je to bila lektira. Ja nisam izabirao reprezentativne knjige po tome, nego one koje sam ja koristio u svojim analizama, u svom čitanju i svom posmatranju odnosa žrtve i dželata kroz istoriju. Od Kaligule pa i pre njega do Pol Pota pa i posle njega. Ali imaš i spremnik tih 12 knjiga, kako si meni rekao, da. Da. A reci mi Radim još samo još uvijek nisam u potpunosti završio knjigu o mom shvatanju odnosa žrtve i dželata. To knjiga je pri kraju i ja se nadam da će negdje do marta biti gotova. Tad će biti konačno sve gotovo. Reci mi samo, pošto ja znam kako si došao do verovatno posljednjeg i jedinog primjerka knjige Bilans sovjetskog termidora, ali kako si došao do dželata? Kako si njega našao? Evo, sad ću to reći, moram reći jedno i drugo. Jer, znate šta, ja verujem u to, ne u sudbinu, ne, nego verujem da postoji nešto što čovjeka vodi. To nekad bude unutrašnji neki naboj strašan. Ima jedan pojam kod cvijeća sluktiti. Sluktiti, ne slutiti, sluktiti. To je nešto što bi kod Webera bilo sa unutrašnjim razumevanjem. Samo što smo mi mala nacija, pa nismo uspjeli da taj daleko bolji metod primenimo u sociologiji i drugim naukama, društvenim, a ja sam se trudio kako sam mogao, nisam to uspio, ali to je sad drugo pitanje. Ja sam faktički prognan iz Užica, jer 5 godina poslije diplomiranja nisam mogao nigde da radim. Nisam bio podoban. I onda sam igrom slučaja primljen u Čajetinu školu i tamo bio je kolektiv, većinom nisu bili njemu članovi saveza i to je izgleda doprinjelo tome. Ali sam vremenom posle i dodatle bio isključen odlukom Skupštine opštine. I sjedeo sam često ispred dvorišta Milije Gavovića. Moj komšija. I tu je bio Milan Pjanović, geometar tamo iz grade, Rako dolazio Mitrović, pravnik, i sa Živojinom išao u gimnaziju u Užicu. I žena njegova, Ruža, iznese nam bokal beli, parcelanski, sa onim šljivama lepim, i sipa nam vodu. I kocku šećera, nemo svaki dan se guva kafa. Nije to bilo kao danas, nego tako. I mi sedimo i pričamo. Da Milija imao klupu ispred kafije. I tu mi sedimo na toj klupi. I to je razgovor gdje se najviše ćuti. Jednoga dana on pita mene Milija, pošto i on iz Mušveta. Jeste, da. I na osnovu njegove prodavnice koje su oduzeli posle rata napravljena je trgovinska organizacija Parisad u Čajetini. Njegove. Jeste li ti čuo za našega Živka? Tako su oni zvali Živojina Pavlovića. Koga Živka? Pa kaže, on je objavio jednu knjigu ranije, Krvavi Staljin. Tako su oni zvali tu knjigu. Kako? A Rako onda se priključi tome
I on to potvrdi, ja kažem, Boga mi to tako nismo učili u školi. I šta sve niste vi, kaže, učili u školi? Ako ti sumljaš, otiđi kod dole, kod Puja, tako se zvali Ljubišu Đenića, velikog knjižara i ljubitelja knjiga, Vuka Zlatiborskog, koji je objavio fenomenalne stvari Zlatibor, i istorijske, i etnografske, i etnološke, i pesme i tako dalje. Ja odem kod njega, on mi izvadi knjigu sa posvetom. Kumu Ljubiši Ž. Pavlović. 40. godine mu poklonio knjigu. Odlazim kući, čitam, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, 40. godine objavljena knjiga sa takvim podacima. To je nešto frapantno za mene bilo. I normalno idem tako. Vremenom, Obrad Jovanović, slikar pokojni, mi javlja, kaže, rekao mi je Milić od Mačve. Preko Milića od Mačve slučajno doznajem da je živ je kad je čovjek koji je ubio Živojina. Preko Milića od Mačve? Preko Milića od Mačve. Ja sam odlazio posle 10 puta do njegove kuće na Zlatiboru. Jer tad nije bilo telefona kao danas, da zovnem ga mobilnim i tako dalje. Nikad ga nisam našao. Da mu se zahvalim na toj informaciji. Ja onda doznam sve ostalo što treba i počnem razgovor sa njim koji su trajali 7 godina, a završen razgovor sa Dželatom je bio u Vrnjačkoj banji. 10 dana smo mi zajedno u apartmanu, zajedno spavamo u 2 sobe, zajedno doručkujemo, ručamo, večeramo i razgovaramo. Sve to snimamo na 77 sati ima snimljenih tih razgovora i 200 stranica sam otkucao na mašini u toku tih razgovora, koje je on potpisao sa bele margine preko teksta, kao sudski zapisnik. Jer i on i ja smo smatrali da ovo niko živ neće verovati. Da tako malo podupremo vjerodostojnost toga o čemu pišemo. I on je bio toga svestan. Tako sam došao do Dželata. Nisam htio da pravim senzaciju. Nikada. Ni tad, ni danas. On je to video. I otvorio se, pričao mi je sve kao da se ispoveda. A na neki način ja sam mu pomogao da ode na sve. Čekaj, kako je bio vaš prvi susret? Pazi, on je rođen fenomenalan. Prvi susret bio, ja dolazim da pričam. Kako dobar dan, ste vi ubili Živojina Pavlovića. Ne može se tako pričati. Nego kažem, vi ste učesnik rata bili, pa imate sećanja svoja o tome i tako dalje, počinjemo o tome. On je, Petre, 67. godine počeo da piše svoje memoare. Znači, a ja njega upoznajem 84. na početku. Ili 3. pri kraju. Tu može biti greška. Ali imam ja to u rukopisima, piše. Tad si meni predavao, 84. Da. I sada idemo redom. Kada mi Krpe, ja sam pitan da li je slučajno znao, čuo za Živojina, pa kako je čuo, kaže, ja sam učestvovao u njegovom hapšenju, kaže, i u njegovom streljanju. Evo, kaže, i vadim iz jedne od tih knjiga gdje on opisuje na 2,5 strane. Znači, 20 godina preštoga ja video, skoro 20 godina, 15 godina, on piše o Živojinu Pavloviću 2,5 strane. Kako su ga hapsili, kako su ga saslušavali Dedijer, Krcun i Stamborić, kako su ga tukli, kako i on tuklo kad se oni umore. Kad se drugovi umore, pa daju meni da se oni malo odmore, a onda i ja tučem, kaže. A on, kaže, tvrd orah. Neće ništa da prizna. Piše tako. Sve sam to nosio raznim ljudima, a među njima i Svetinu Mariću. Svete mi je mnogo pomogao. Da to, i on mi je rekao, ako ikada budeš objavljivao nešto o ovom Dželatu, objavi njegov rukopis. I ja u tom uvodu kažem, profesore, poslušao sam vas. Evo, svaki čitalac će sada imati sve 4 knjige njegovih memoara u rukopisu. Ne samo da provjeri da li ja to sam dobro prekućao, nego da grafologija, kada grafolog može mnogo više da vidi nego što mi mislimo. Šta je on htio da skrije? Šta je drugčije rekao? Šta je naglasio? Kada ima poštapalice, a ima ih 2, 3, razumeš li ti, i razne psovke, ne staju poštapalice bilo gde. Jedan dobar grafolog će da utvrdi na osnovu rukopisa mnoge stvari koje kaže mi ne možemo, kaže Sveten. Jer mi smo mali ljudi da ovog čovjeka razumemo. Danas mi je žao. Ja njega pitam u jednom vremenu kad smo odmakli razgovorima, da li on prihvata da razgovara sa jednim konsilijumom.
Kaže, šta ti je to? Pa rekao da bude tu jedan istoričar, jedan sociolog, jedan psiholog, neuropsihijatar i tako dalje. Kako, kaže da ne? Vrlo rado. On to prihvatio, tad počeše partije, ja se dadoh u toj, danas kažem, nažalost. Nisi to organizovao, nažalost. Tako da sam ja krivac, što do toga nije došlo. On je rođen 2 dana pred Mladence. U martu. A umro, da, 20. marta, a umro na Vidovdan, 92. Vidan je umro na Vidovdan. Da. I kakvi su mu ti dnevnici? Pa, to je sve što se događalo u ratu. Normalno on to piše sa stanovišta svoje ideologije koje je verovao do kraja, ali nije ostao vernik do kraja. I on se promenio. Jer jednog dana ga pita... A u kom smeru? Šta je, mislim? Pa kaže, dobri se, da li bi sad mogao da ubijaš isto kao onda? Kaže, kako da ne, samo bi se okrenuo na levo krug. Aha. Da ubija ove koji su naređivali. Kontra. Kontra da ubija. Da. Kad dođe Tito u Požegu, on njega se uvek ili slali negde ili mu davali neku ulogu. Da ne bi slučajno izvršio neki zločin. Da. Plašili su se. A on je bio sjajan pripovjedač, Petre. Sjajan pripovjedač. To će vidjeti ljudi iz ovih razgovora. Ne samo iz mojih knjiga, nego iz razgovora da vide da on zna da priča. Ali... Dosta si ti toga i u roman preneo. Vrlo, kako da ne? Vrlo autentično. Kako? Pa roman nastao zahvaljujući Jovici Jačinu i Gojku Tešiću. On je trebao da bude 5. knjiga ili 4. Ja kažem, njima spremam te sad 4 knjige, kao što imam 4 o Živojinu, sam bio već objavio, da 4 spremam o Dželatu i kažu, pa nemoj roman na kraju, ajde prvi nek bude roman. I tako ja od jeseni do sljedećeg proljeća napišem roman. 11. to godine bilo, a 12. godine sam objavio Dželata i mogu reći da je to knjiga i uopšte ta tema zla, mučenja, dželatstva, žrtve, 40 i nešto godina je progoni. Jedva čekam da to završim, da se toga oslobodim. A vjerojatno će onda i doći dugo putovanje. Pa sad to da li će doći, šta će doći i kad će doći, to ćemo da vidimo. Ali u principu zadovoljno si, znači ne postoje nikakvi razlovi koji su ostali, zaokružio si tu priču. Pa jesam. Evo još kažem da završim to. Da. Baš jutro sam radio jedan deo koji se odnosi na izvadio sam iz 10 knjiga što hoću da stavimo analizu posebno odnos žrtve i Dželata i dao sam jedne portrete žrtve Živojina, portrete Dželata Vidana, ali mnoge međusobne stvari druge koje su bile u tom odnosu jer su pripadali istoj ideologiji, recimo. A završile potpuno druge načine. Pa čak i sama Fernanda ima taj problem, supruga Živojinova. Kad su oni njega streljali, pošto ona pripadala aristokratiji, oni onda kažu, tako ti kad je treba, kad se udala za komunistu. Izdala svoju klasu, otišla sa komunistima. A komunisti kažu, ako su ga mi streljali, onda je to zaslužio, naravno bi bio izdajnik. Nije imala s jedne strane potporu i podršku. Jedna francuskinja koja ga sačuvala je o njemu mnogo stvari, fotografije. Čak se sačuvala novinarsku legitimaciju njegovu iz 28. godine iz Skoplja. Bio dopisnik Pravde iz Skoplja. Ima sačuvao tu legitimaciju originalnu. Njegov indeks sa Beogradskog univerziteta pravničkoga, kako stada govorilo, od 20. do 23. Njegov indeksa Sorbone, četiri njegova crteža. Kako je crtao dobro. Te crteži su baš onako kao kad se nalaziš u mraku, ali ipak tamo je neka svetiljka pa ti daje putokaz. Ili neka sveća na stolu ispod ikone ili tako nešto. To je ovako malo čudne su te njegovi crteži, pa onda puno pisama na francuskom. Sve te njih čita i kaže, on je fantastičan bio znalac jezika, a to potvrđuje mi i Irena Lolaine, koja je profesor francuskog jezika, sestrična Fernandina, kaže, iz pisama se vidi da je on francuski, ne bi nikada rekao neko da je to pisao neko čiji materni jezik nije francuski. Pisma je teže nego govoriti, to je mnogo teže. Da. I već je bio tu znalac. A u tim pismima ima i pisma Fernandi, i pisma roditelja
njegovih Fernande njima i pismo njegovom tastu, očuhu Fernandinom. Pa on tamo ima knjižaru u Parizu koju je nazvao Horizonti. I tu su dolazili svi, i Dedi je tu bio, i Olivera Vučo je tu bila kao kurir, da nosi poštu za Beograd i tako dalje. Lula Vučo, ovoga Vučo književnika supruga. Aleksandar. Ona je nosila čak i novac, do 50.000 odatle slao i dobrovoljce za Španiju. Uređivao je Proleter, organ KPU, časopis Teorijski klasna borba. Uređivao je jedan vrlo važan list protiv glavnjače, 4 godine. Se borio za pravdu, za istinu i za pomoć borcima za slobodu. Ne znajući da će i sam završiti na mukama kao i oni. On opisuje njihove muke po zatvorima, po istražnim zatvorima, po Lepoglavi, po ovde i onde i tako dalje. Mitrovici. Ne znajući da će i sam tako završiti. Da, dobro je, znači to je zaokruženo i svakako je to jedno značajno istraživanje. Verujem ti da te izmučilo upravo onako kako kažeš, a verovatno i mnogo više. Ali je, da se vratimo, kako bi rekao, književnosti i nečemu što tebe zaista stavlja u red zanimljivih autora i tvoraca svega onoga što Glasnik jeste ili što možda više nije u toj meri kao što je bio, ali svakako jeste. Ti sada spremaš jedno isto više knjižje, ako ne mogu da kažem 600 knjižje, ne zna se kako će se to završiti, o prvim stvarima koje su došle u Srbiju. To je vrlo zanimljivo, mislim, jer mi uvek govorimo da smo prvi u nečemu i da smo prvi zbog nečega i da smo prvi, ali ti si ovde faktički popisao sve šta je nekako otvorilo vrata modernog ili velikog sveta sa nekim prvim dolaskom u Srbiju, što je vrlo zanimljivo. Ja se sećam razgovora između dvojice mojih prijatelja koji su Šapčani, pa sad jedan kaže, ne, ali kaže, kume, ti mora da znaš, kaže, prvi klavir je, kaže, došao u Šabac. Da. A kaže, ma kume, nije problem, ali nije došao drugi. Pa nas sada znaju po Cigan Mali, po Ljubi Aličiću i po Šabanu Šauliću. Ali ti si u stvari između ostalog i taj podatak je u tvojim knjigama. Miloševa Sinovica je da, i ti sada pripremaš jednu knjigu o tome u stvari, jel? 6 knjiga sam o tome pripremio. Prva knjiga, kako sam ja bio zamislio, bila je o državi. Koje su bile države, koje mi danas nazivamo Srbijom. Ali sve, od kad je bio i parlament i vlada i tako, prvo sve to što je vezano za državu. Druga knjiga je o knjigama i umetnosti, o kulturi i umetnosti. Treća knjiga je o veri i ljudima. Četvrta je o privredi. Peta je samo o turizmu i trgovini turizmom, jer ima mnogo lepih, atraktivnih lokacija, od Vidikovaca do Pećina i raznih kanjona i slično, koji su fantastični kao takvi, ali i mnogi drugi stvari do to, na primjer, da je pušenje prvi put u Beogradu zabranjeno 1824. godine. A tada je bilo zabranjeno pušiti na sokaku. Na ulici? Da, jer to je bilo nekulturno. A ti u kuću uđi u kafanu i puši koliko hoćeš. Eto, na primjer, takve stvari. A prvo bacanje smeća zabranjeno u Šapcu. Zbog ekologa toga, opet polovinom 19. veka. To su zanimljivo. Onda je i 6. knjiga o sportu. O sportu. I tu je zanimljiva stvar, moram pomenuti. Jer prvu medalju koju osvaja jedan Srbin, osvaja je na obnovljenim olimpijskim igrama u Atini 1896. godine. Tim obnovljenim igrama prisutuje samo grčki kralj kao domaćin i srpski kralj Aleksandar Obrenović. Niko više iz Evrope. I šta, u kojoj disciplini? Sad ćeš da vidiš. On je učestvovao u reprezentaciji Ugarskoj. Aha. Arhitekta već bio završio arhitekturu iz Nadalja kod Novog Sada. Aha. Miroslav se zove. Nadalica, mislim. Osvoji bronzanu medalju u tenisu. Bravo.
I posle 108 godina osvoji bronzanu medalju Đoković u Pekingu. A prošle godine je zlatno u Parizu. Ali, pazite, 108 godina prolazi. Što to nismo učili u školi? To je lepa stvar, to nema veze, ne morate pominjati kralja Aleksandra da je bio tamo, a pomenite koji je prvi Srbin dobio prvu olimpijsku. Osnovo za austrougarsku medalju. Jeste, ali dao je kralju. Poklonio je kralju. Jel? Pa da, Srpskom kralju. plakču obojica kad su grlili se njega odlikovao sa najvećim tašnim ordenom Svetog Save prvoga reda, a ovaj njemu daje medalju. I sad se vodi da nema te medalje. Sigurno da nema. Pa nema je, jer su evo i pokrali, kao što je on, tada je bio, pre nego što otišao u Atinu, bio je na Svetoj gori, naše manastir Hilandar. I tad je naš manastir trebao da pređe u ruke jermenske, ruske ili grčke zbog dugova koje je imao. On je isplatio dugove i znak zahvalnosti oni njemu daju našu najstariju štampanu knjigu Miroslavljevo četvrto evanđelje. Kad su ga ubili te noći, otvaraju kasu da uzmu pare, kad tamo Miroslavljevo četvrto evanđelje. Šta će njima evanđelje? Neverovatno. A čekaj, a šta te je onako u tim, ti dugo to faktički ti si već... 15 godina sam radio na tih 6 knjiga. Da. Jer, zato što volim Srbiju. Pa hoću da njene lepe stvari istaknem. Ne samo ružne, hoću i lepe stvari da istaknem. Mi smo, Petre, kad mi to govorio profesor Dragojlović, Dragoljub, ne Dragan, Dragoljub Dragojlović, jeste, ja sam mu rekao profesora, ma nemojte, jer on meni kaže, imali smo više prepisnih knjiga u srednjem veku, 12. do 15. vek, više nego Rusi, više nego Francuzi, više nego Nemci, više nego Italijani. Samo su, kaže, Greci imali više. Rekao je profesore, neće da budemo kafanski Srbi. Zato te, kaže, ja i volim. Što si prema svemu kritičan. Pogledaj da sve ovo ima određeni izvor. I on mi tada kaže da smo preveli Aristotelovu logiku 3 veka pre Francuza. Nek provere mladi ljudi to. Šta smo sad uradili 3 veka pre Francuza? Ili od tada? 12.000 prepisnih knjiga. 12.000. Od Petrograda do Dublina, od Njujorka do Carigrada, ne znam gde ih nema. Najmanje u našoj zemlji. Pa i ono što je bilo, otišlo je kad su bacili Hitlerovci bombe na našu biblioteku. Da, ali ja moram da podsjetim i da napomenem i da prosto to, da se ne zaboravi, istinu treba glasno govoriti, tako si nam i ti govorio. Da si ti pokrenuo čitavu ediciju zajedno sa Patrijaršijom, odnosno sa Bibliotekom Srpske pravoslavne crkve, o tim rukopisnim knjigama koje su koje kuda završile, a koje su njihovi istraživači pronalazili po raznim bibliotekama. Samo smo jedno objavili, nažalost. Iz Češke. Da. I ja sam poslušao iz Glasnika i to je stalo. To mi je mnogo žao. To ne treba stavljati zbog Srbije, zbog nas. Jer to treba nama svima. Jer to je bio zamisao da se, pošto je taj jezik staroslovenski, crkveno-slovenski, koji je najveći broj današnjih ljudi ne čita, ne razume, da bar po jednu stranicu se kaže o toj knjizi šta je u njoj, na sadašnjem književnom jeziku, i da može jedan mlad čovjek da upozna šta je to. To je trebalo da bude 75 tomova. 75 tomova je bilo planirano da bude izrađeno. Prvi tom je jedino urađen. Koštao je Glasnik oko 500 evra. Male su to cene. Neki 1000. 75 tomova, 75.000. Neki i 2 puta više od toga. Eto, to može jedan čovjek da ovako plati. I još jednu stvar hoću da podsjetim, baš zbog tebe. Ne znam, sećaš se sigurno, kad sam te zvao da obaviš razgovor sa Kostićem. Jeste. Nisam tad slutio da će on jedini ostaviti zadužbinu veliku, Palatu nauke. To je tvoja ideja bila. Znam, ja sam te pitao, a ti si rekao idi kod njega. Ja sam razgovarao sa 5 ljudi, odnosno 5 ljudi sam imao u ovidu, ali izaberem njega. Jer su mi dali zajedno sa Hrvatima jedno izdanje, ja tu knjigu nemam, nažalost. A želeo bi da je nekako... Ja negdje imam, naću. Imam, pa da je damo ovome Palate nauke. Možda oni imaju. Ne, imaju sigurno. I možda imaju. I Kostić, pored Septera, koji je ranije to ulagao, on je drugi čovjek koji je u modernom vremenu ostavio veliku zadužbinu. To mi je drago, što nismo pogrešili da smo sa njim uveli razgovor. Ne, taj razgovor je bio vrlo dobar. Čak mi se on javljao poslije da mi se zahvali
I mogu da ti kažem da smo pričali u 2-3 navrata, sad ne mogu da setim, ali po par sati, on koji je zakazivao sastanke na 15 minuta, mi smo razgovarali i to je bio vrlo jedan onako zanimljiv ljudski razgovor. Ja sam tada saznao šta je tajna njegova, zašto se on popeo dokle se popeo, jer je to jedan zaista poseban i neobičan karakter. Mislim, bez obzira na njegovu poslovnu uspešnost. Ako ti dozvoli vreme, volio bi da odemo zajedno u to palatu nauke, da provedemo par sati sa tim ljudima. Zašto da ne, naravno. Jer to je nekoliko miliona evra tu uloženo. Kad pronađem knjigu. Da, bilo bi sjajno da odemo tamo, jer mi je drago da eto i to je jedan deo koji je ostao iza nas. Divan deo. Ja veoma poštujem ljude koji nešto ostavaju za sebe. To je pokojni Slavko Golšten, ako se sećaš, Novi Liber. Kako da ne? Su oni imali da je to... Oni su me zvali, oni su tražili od mene da ja u Srbiji odredim ko će biti i ja onda kažem, ajde, Petra, to će Petar najbolje da uradi. Pa jeste. Pa Petra i sa Tijanićem. Da, on se čudio, kaže meni, a šta vi radite u Glasniku? Ja kažem, ja sam izvršni direktor, a on kaže, pa i vi tako pravite intervjue okolo. Pa ne, rekao, ne pravim intervjue, ali sa vama pravim, rekao. I onda sam zaista bio, čak sam ja bio iznenađen koliko je to bilo uspelo sve. Koliko, recimo, s nekim intervjuima koje sam radio u životu, nisam bio uopšte, bio sam vrlo razočaran. Kako je to ispalo od ljudi od kojih očekuješ da ćeš ne znam, da će se samo od sebe to napraviti. Ali se zaista ne napravi. I još jedna stvar, da te pitam za kraj, bez obzira, mislim, možemo pričamo još 5 ovakvih razgovora da napravimo i da ne ispričamo sve. Ali me zanima, pošto ja znam da je to tebi važno, a i meni je važno, budući da sam, kako bi rekao, mnoge mudrosti sa te strane čuo. Sad pitanje koliko su to naše mudrosti, koliko su mi samo tako nekakvi protočni nosioci ili svedoci tih mudrosti. Ti si dosta tog svog eseističkog, književno, memoarskog, istoriografskog u svojim delima, romanima i svemu posvetio svom dedi. I svojim precima kojima si se, ja mislim, na taj način veoma dostojno odužio. Sad, kod Branka Ćopića ima njegov deda Nikola o kome on piše, međutim, taj deda Nikola je umro kada je on bio mali, relativno mali, ali on je nekako prisutan sve vreme u njegovom životu. Koliko su u stvari u tvom životu i dan danas, kad si i ti deda, i nečiji otac i deda, koliko ti je bilo važno da te ljude sačuvaš u knjigama, u sećanju, u izgovoru, u narativu, u svemu drugom? Baš ti hvala na tome. Mnogo mi je od toga stalo. I meni je deda Ljubomir, Ošev otac, umro kad sam imao 11 godina i 12. Tako da njega pamtim jako dobro, ali malo sam s njim razgovarao, jer tad nije unuk mogao da razgovara sa dedom. Čak ni da sjedi kad deda razgovara s drugima. On je bio jedan specifičan čovjek, sjajan ličnost, solunac, dobrovoljac. On nikad baki nije dozvolio da ona seče drvlja na drvljaniku. Otac istruže drva, a majka seče i nosi u kuću. Baka nikada. Ona nikad nije donila vodu sa Milosavljevog bunara, 300-400 metra ima odakle smo mi nosili vodu, nego donosio deda. Ja ga pamtim, obramaču, na njoj 2 kofe i testi u ruci. I uveče, jedno veče, za velikom sinijom sjede stariji oni, a za malom i deca. I on ustaje i moli se Gospodu. Završio molitvu i okreće se nama, deci, i pita nas, znate li vi što nam je Bog dao 1 usta, a 2 uva? Mi sad ne znamo, a ćutimo. Pa kaže da 2 put najmanje više slušamo nego što pričamo. Sećam se kad on stoji na pragu, zagledan u nebo. Daleko na horizontu. Šta li je tad bilo u njegovoj glavi? To je... A deda Radomir, to je majčin otac. On je živio mnogo duže i sa njim sam imao takve razgovore. To je jedini čovjek, Petre, koga sam upoznao u životu. A upoznao sam 10.000 ljudi koji je svaki dan čitao Svetopismo.
I kad dođem iz škole, ranije kao đak, kasnije kao profesor, on grančicu ima u Svetom pismu, otvori i to mi čita. A po grančici znam gdje je sjedeo, pod jabukom ili kruškom, pod trešnjom ili višnjom, da li je sjedeo pod jabukom ili injačom. I stranica, strana i po, nema više čitanja, kao danas mi čitam 50-100 stranica dnevno, to nema toliko čitanja. To je jedna stvar. Druga stvar, učio me etici, a učio me i epici. Učio me i estetici i najvažnije, učio me jeziku. Kakav je to jezik? Jao, kad bi mogao tako da govorim. To je jezik bio i jekavski. Da, i Ja kao dete slušam znak, slovo, dz i ć. Ja to saznajem, moj deda Radomir, i njemu sam pisao roman. Radomir iz Mijekovaca. Pa znam za taj roman, zato te i pitam. Napisao sam u tom svom selu roman o prijevoru. I dobro si rekao, i roman Palinski šešir je dosta veliki dug, pa i delom zbeg ne sadržajem, koliko motivom. Da se odružimo ženama. Pomenuo sam samo bio Fernandu i Živojina, ali moram pomenem i Ljiljanu Pekić i Pekića. Moram napomenem Svetera Marića i Nikolu. Moram napomenem i Milicu Koljević i Nikolu. Moram napomenem i Peru Simića i Zoricu Simić. Mlađih, nju polako dajem tamo. Moju sestru Ljubicu i njenog muža Branislava. To su ljubavi koje sam vidio u životu. Velike. Posvećenosti. Nepojmljive. Bez Ljiljane Pekić, pa mi ne bi imali 12 dnevnika njegovih. Da, naravno, da. I mnogo što drugo. Što drugo, da. Što drugo. Pa on sam piše, kad predlaže ona da idu u Englesku, u London, kaže, više veruje ona u mene nego ja u sebe. I ona odlazi i kao arhitekta šije na mašini i od toga žive. Dobro, radila je posle u birovu. Pa dobro, ali tako počinje. Da. Tako počinje. A on nosi knjige. Prodaje knjige. Ti si inače, kad si pomenuo Pekića, i zaista ja smatram to jednom od najboljih i najdirektnijih dijagnoza doba, ali dijagnoza ne preterujem kada kažem, nije prejaka reč, u kome mi živimo. Ti si jednom prilikom rekao, kaže, ja sam ušao u Demokratsku stranku u kojoj je bio Borislav Pekić. Tako je. A kaže, sad nisam siguran da u Demokratskoj stranci ima bilo ko da čita Pekića. Tako je. Kakav je on održao govor Demokratskoj omladini svoje vreme, 91. godine, mislim. Petre, danas to nema ko da pročita u Demokratskoj stranci. A kamo li da napiše? To je fantastičan govor gdje on govori o tome da sačuvamo zvezdano nebo nad sobom, ono Kantovo, i moralni zakon u sebi. I učite se, djeco, kaže. Nemoj da preterujemo da ne lažete, da što manje lažete. Da smanjite, da, malo, da. A kaže, u zatvoru sam. Zatvor je i civilizacija je jedan, kaže, vrsta zatvora. A ja sam bio u pravom zatvoru, a i tamo sam naučio da ušijem dugme, naučio sam da ćutim, naučio sam da pišem i naučio sam da budem solidaran, kaže Pekić, kome nacionalno i demokratsko je zajedno. To danas tako razdvajaju kao da je to nekakav sukob, kao da se sloboda ne odigrava u jednom narodu među građanima. Među građanima, ali u jednom narodu ili više naroda i među narodima. Kao da je to sramota biti Srbin ili biti nacionalno, imati osjećanja. Razvija se jedan loš, on nije bio za to. Njega sam i poznavao jako puno. Kad sam izabran za sekretara stranke demokratske, on me pita, šta će ti biti prvi posao da radiš? To te Pekić pita? Pekić me pita. Aha. Ja zatečen kažem, nastojat ću prvo da svako radi ono za što je zadužen. Kaže, ja vidim da si već unapred propao. I bio je u pravu. To je kod nas nemoguće. Svi hoće dane sve i posebno ono za što nije zadužen. I posebno ono što se njemu radi. Ali... Da. Nema. Ima malo hajduškog u nama toga koje ne može sloboditi. Ima to i lepote u tome, nije to samo ružno.
Znači, Dobro, da, ima samo crno i nekad belo. pozitivnih efekata. Ali to je, da. Pekić je bio jedna zaista ličnost. I bio je politički mislilac, što se danas zapostavlja. Ne, to vidimo u njegovim dnevnicima. Kakav je to bio To su politički dobre mislilac? analize, da. Pa to je fantazija jedna. Nego je stope u pesku. Stope u pesku, pazi. Kad je vlažan pesak, ostanu stope. Malo kad prođe, nema ništa, ni stopa, ničega nema. Ali on je metaforičan. On je, pa kad sam čitao njegovo Zlatno runo, kao mlad čovjek, ja sam ludeo za Pekića. Tada, kada nije to bilo, mali broj ljudi je pročitao tih 6 knjiga. Jer teško čitati. 7, brate. 6, 7. Koliko možda? Ja sam ih uredio, ne bolje. Pa dobro. Ja sam ih čitao nekoliko puta. Kad sam čitao, ja sam čitao teške knjige. I jezikom, i uopšte ovako i za čitanje, a kamoli da se o tome pričali. To je Pekić. Da, on je stvorio taj jezik, taj cincarski njegov i on izmislio. Tako je. Da. Mislim, da, postoji taj jezik, ali ga je on posebno za potrebe tog romana stvorio. Da. Kako to je bio. Samo ću te pitam nešto sada, za kraj, nikako da dođemo do kraja, uvek se nametne neka zanimljiva priča. Ti si rekao da je Pekić bio nacionalan i demokratičan. Da je povezivao to dvoje. Povezivao dvoje. Sad, budući da si znao i Zorana Đinđića i bili ste bliski u tom nekakvom periodu, je li on povezivao to dvoje? Pa u nekoj kasnoj fazi da. U prvoj fazi ne. On je u prvoj fazi bio jedan mondijalista. U jednom najlepšem smislu reči. Pazite, ne ovom pogrdnom. Ja sam te molim te, ja sam namjerno pitao, zato što sad Đinđiću prilepljuju svašta, molim te, ti si bio... On se nacionalno osvestio pred kraj svoga života. Petre, na njegov poziv sam bio posljednji put u vladi, polovinom novembra 2002. godine. Mislio sam da je opet zove neke intrige tamo bile, pa da nešto raspravim opet o mojim nekim... Ne. Kaže on Biljo, daj mi još jedan telefon da obavim razgovor dok Slovo pročita ovo pismo. Ja ne znam koje je pismo, ulazim u kabinetu, mi daje pismo, to i ova daje njemu, on razgovara, tamo ja čitam pismo, upućeno stalnim članicama Savjeta bezbednosti i to je otprilike mini Dayton o Kosovu. Otprilike ta suština. On je bio za podelu Kosova. Ne navodi on to u tom pismu, ali završen razgovor, kaže, imaš li, ispročite, jesam, imaš primjedbe? Nema. Ti nemaš primjedbe? Ja imam primjedbe. Kako nemam? Rekao, nemam primjedbe načelno. Pojedinosti me ne zanimaju ovog puta, jer pohvaljujem prvo što su prvi put proaktivni. Sve vreme samo odgovaramo na predloge Amerike, na predloge Evropske unije, na predloge Kurte i Murte, a sad mi predlažemo. To je veliki iskorak, ogroman iskorak. Znaš li šta meni onda da kažem, Petre? Zoran Đinđić kaže o meni, ne možemo više da svoje nacionalne interese zavijamo u oblandu demokratije. Meni srce igra. Meni milo. Nisam znao da je to naš posljednji razgovor. Za 2-3 mjeseca bit će ubijen. Po mom mišljenju zbog Kosova. Jer Zoran Đinđić u početku je bio 90. godine, sjećam se, svađe iz njega i Mićuna. Mićun kaže, da mi to kao tvoj kinkele Nemačke, kaže, ovo je Srbija. Mićun postaje neki tamo građanski čovjek, a Zoran nacionalista ide kao da jede vola na palama. A Zoran Đinđić odlazi na pale kad je bombardovana Republika Srpska. Odlazi u znak solidarnosti. On počinje kampanju 93. između 2 zvornika na mostu i kaže, ova reka više neće biti reka razdvajanja, već reka spajanja. Pa šta je tu nacionalizam? To je ljubav. Zoran je progledao, zaista, veruj mi. Bio je na prvoj službi, što kao prvi put socijalno jutrenje, u mom cijelu prijevoru na svrtenju temelja crkve Svetog Đorđa. Ja bih mogao sad da pričam kako sam ja na njega uticao, kako sam ja njemu predlagao i molio ga da ide. Nisam, Petre. Ja sam njemu rekao jednog dana, sutra neću biti tu. Nikad me ranije nije pitao, onda me pita, a što nećeš biti? Preko idemo na svrćenje temelja crkve Svetog Đorđa u moje selo. Kad ideš? Ako idem danas, popodne autobusom. Kaže, možemo li sutra da idem ja s tobom?
On predlaže. Ja bi mogao sve da sebe veličam. Ne, ali govori, ima svedok. I odlazimo mi tamo. To je prva njegova liturgija, prva služba koju prisustvuje u svom životu. 2 sata traje, tu su vladika Tražički, Stefani, i Niški, Irinej, Potonji i patrijarh. Završava se sve to, šta sad da radimo? Rekao, Zorane, mi smo zeznuti seljaci. Ako slučajno ostaneš i ostanemo zajedno, Biblija nešto kažeš. Onda će ona polovina koja je protiv nas da kaže, gledaj, kaže njega, došao ovde, probisvet jedan da nam drži političke govore, da našu svetkovinu ovde kalja. Ako ostaneš, pa ćutiš, onda će ona polovina koja je za nas da kaže, gledaj mule, što si ostao kad ne znaš ništa da kažeš? Nećeš da pričaš. Pa da. Nego mi idemo lepo u kola kući. Tu je moj otac i moj brat, oni će Petre, 2 sata se pričalo o Zoranu Đinđiću. Kakav je gospodin, kako je on to ispoštovao običaje, kako je sve to i otišao. Te godine na izborima, a ovo sad proverljivo sve, dobijemo najviše glasova ikad u Prijevoru kao demokratska stranka, bez jedne reči izgovorene. Primer je veći od reči. Tako je. Eto. Tako je. I da kraj da te pitam, šta te je u ovim, da se vratimo za trenutak, ovo prvo u Srbiji, ta hrestomatija koju radiš, šta te je najviše onako učinilo ponosnim? Kao Srbina, patriotu, kao pisca, kao, nemam pojma. Pa možda Ustav iz 1835. To je bio jedan od među retkim ustava tada u svetu. Ali jedan od retkih u kome je pisalo kada rob stupi na tlo Srbije, slobodan je čovjek. To je velika stvar. Da. Ogromna stvar. I šta te najviše iznenadilo da nisi verovao da je to u stvari... Nisam znao da imamo toliko prepisnih knjiga, da smo bili tako kulturni u srednjem veku. To mi je Dragović mnogo pomogao i hvala mu. 6 njegovih knjiga smo objavili u Glasniku. I on je kao dečak sa 17 godina, to je dečak, osuđen na 3 godine zatvora zbog pripadnosti građanskim strankama. I kaže, ali slobodan. Tad je bio zatvor, tamo bili učeni ljudi. Ja sam naučio starogrčki, kaže, i latinski u zatvoru. Šta danas, Petre, da nauči čovjek u zatvoru? Kako se prave ćevčići od ljudskog mesa? To da nauči. Ni zatvor nije što je nekad bio. A kamoli šta ostalo. Dobro, evo za kraj, ja obično dajem mojim gostima priliku da pitaju mene nešto. Ako imaš da me pitaš nešto, izvoli. Ako ne, da se pozdravljam. Otkud da ovo radiš? Baš sam se pitao dolazeći ovamo. Otkud da vodim podcast? Jeste. Pa zamolili su me iz Glasnika, kao što znaš, ja još uvek tamo radim. Ovo je deo jedne, kako bi rekao, marketinške kampanje Službenog Glasnika i zamolili su me da vodim te podcaste zato što znam dosta autora Službenog Glasnika, mnogima sam i uredio knjige, tako da, a nisam mutav, jel, što se i vidi, tako da mogu da vodim ovakve razgovore. I smijem da dam jednu sugestiju. Samo izvoli. Mi smo tamo u Kraljevim Jutrama bili pripremili tu jednu salu sa 40 mesta za razgovore neistomišljenika. Recimo, razgovaramo o Crnjanskom i sad je tu jedan prisutan koji smatra ili posmatra ga kao pripadnika fašizma. I drugi koji to ne posmatra, ali govore o tome ravnopravno. I volio bih da i takve razgovore započneš. Pa da. Oni imaju više, kako da kažem, pomažu svima. Oštre oštre misao. Pokazuju primjerom da se ponašamo kulturno jednim prema drugima i kad ne mislimo isto. Da jedne druge uvažavamo, da jedne druge saslušamo, da jedne druge poštujemo, da jedne druge volimo. I onda kad nam rade o glavi. Naravno. Slušaj, još jedan od mogućih odgovora na tvoje pitanje, ako se sećaš, naš zajednički prijatelj Svetislav Basara je napisao u jednoj knjizi svoje, u stvari faktički u jednom svom eseju, da kaže, u srednjem veku su, kaže, kraljevi držali dvorske budale na svojim dvorovima da im pokažu koliko je ljudska mudrost ništavna pred Bogom. A danas ni, kaže, vladari ne drže kraljeve koji bi ih bar naučili lepom ponašanju.
Hvala ti što si bio gost podcasta Glasno. Hvala tebi. Računaj da ovo nije naš prvi razgovor, svakako nije ni posljednji. Hvala. Hvala. Hvala vam.